Rwanda ngo ikipe itegura indi ngo ikayihereza ibiki ngo ikayibwira ngo kora ibi. Muhazi yashyize abakinnyi muri lokale guhera ku munsi wo kuwa mbere. Oya bari muri Avega, ahantu bita muri Avega mu mudugudu, niba ari kuri hoteli ya Avega. None rwamagana mu mujyi. Mu mujyi. Itikeze ko nabana yihenze. Tike ni 3 5 10 20. Ntabwo bayihenze, ni make. Ugomba kuminimiza maci itanga igikombe 3 ni make cyane. 3 ni make cyane. Atanga ni aperi. Ariko nibyo. Ntabwo bagiye gukina na Rutsiro. Ubwo 3 n'abandi hasigaye hose. Aperi 3 nayo ngaho. Aperi rero 3 ni amafaranga ari fe. Aperi se 3 babibura. Oya. Icyo ni icyambere. Aperi no kuvuga ngo ahangaha kuri Muhazi ravuga iti nta kintu na kimwe dufite cyadwa kugwa mu cyiciro cya mbere usibye gutsinda iyi match. Muhazi bambwiye bati ubwira abafana ba Aperi ubabwire ko amazi atakiri yayandi, ubabwire yuko bitegure kuzaza kota umuriro. Ati Kigali badutsinze igitego kimwe ku busa cyabonetse ku munota 39 gitsinzwe na Frodouari. Ati wumve ko twatsinzwe n'umumediateri byari byabanje kugora Aperi. Ati ariko ikintu kizaba ingoma. Ati Aperi igomba kuhata amanota. Ati nikora igitangaza igomba gucyura. Ako Muhazi bamugani binomera yakomeranye kuko uzika amagaju twaje kubibwira abantu. Amagaju arakina uyu munsi na Kiyovu. Nawe ngo amagaju arahura na Kiyovu uyu munsi iwabo ingoma na mini ibutare. Bo baravuga ati ibutare nidutsindi match ya Kiyovu turatugiye imbere amanota 3. Ikipe ya Muhazi izabisabwa gutsinda Aperi kuko itabikoze umunsi wa nyuma byahita bisaba gusa kunganya ku magaju akigumira mu cyambere. Bivuga ngo Kiyovu ntakiri kurwanira amagaju aragarika Kiyovu. Nahiza kugarika Kiyovu ikipe ya Muhazi bazaba yirusha 3 izabikeneye gutsinda Aperi kugira ngo bongere banganya amanota 31 bajye kwihurira ihuye bacurubanza uguma mu cyambere cyangwa numanuka mu cya kabiri. Ndakumenyesha ko iyi kipe ya Muhazi yakaniye icya kabiri. Muhazi yishyuye umushahara w'ukwezi kwa 4 abakinnyi barakubahembye kugira ngo bitegure Aperi neza. Baravuze ati ntidushaka excuse, muhembwe kuno kwezi twa twasigaye mu kwa 5 mwitegure ikipe tuzayirase nta bindi bibazo dushaka. President Ronje afashe amafaranga ashyira kuri konti y'abakinnyi aravuga ati sinshaka excuse ndagarika. Yavuze ati ndayigarika ngende yigusha ingoma. Ndavuga ni iyo uvuga ni yihariko. Ndavuga ni ikipe yambara umukara n'umweru y'Inyarugenge urayize cyangwa yitiranyije ninde. Ati nakubwiye ko yitwa Aperi. Iyo ngiyo uvuga ya mbere iyo niyo ngomba gutsinda. Arambwira ati nikibikwereka noneho ko atari imikino. Ati prime yacu bwa mbere mu mateka turekereje amafaranga 100,000. Ati prime twayizamuye hejuru amafaranga 100,000. Namwe ni abakinnyi bo mu Rwanda ko bajya bavuga ngo babacaho ngo urabona ngo yavuze ati telefone bagomba kuziremera. Nta bintu byo ngo urabacaho gute badafite telefone, urabacaho gute twashyize uburinzi hariya kuri Avega, urabacaho ute urabacisha kuri inde. Ati ko nabo babizi ko gusova sezo ko nawe batuje Muhazi urimo urayumva. Muhazi numva icyo bita zandani nyamukandagira ikintu ngo ari kinini kimwe. Ndakumenyesha ko iyi match ikomeye Aperi izahora n'akazi gakomeye. Iyo yari ikeneye yuko yigira ku mwanya wa mbere. Ikindi kintu gikomeye cyane kuri Muhazi ibindi ngizabyiko uvanga uraruremesha umutoza wa Muhazi nta kipe mu mateka aramanura Ruremesha nta kipe aramanura ikipe Muhazi iramutse imumanukanye ayifite mu biganza bwaba ari ubwa mbere amanuye ikipe. Wera yaravuze ati aho kugira ngo nyivemo ko biragaragara ko hano yari hatari heza yashaka ari gusesa amasezerano akigendera ariko yavuze ngo ndayigumana nge nyigumisha mu cyiciro cya mbere. Ruremesha rumwe mu batoza bazi gukina n'amakipe makuru pe aya makipe akomeye cyane cyane za Rayon Sport za Apene za Kiyovu. Urumva niba hari ikintu kigora urumva ruvuyanga niba hari ikintu kigora no kuva mu cyiciro cya kabiri bro aramanuka nde izato direct nizamura zivuga ngo Musanze ko Muhazi yitwa nde yitwa Ivan Marcel Dikume Kuyate yavuge neza witonze mu Cameroon muganire neza ndakubaza abakinnyi nka bane umunya Cote d'Ivoire ndakwemera n'umunya Cote d'Ivoire muganire abagenda yitwa Ivan Marcel Dikume Kuyate Ivan Marcel Dikume Kuyate muremure w'inzobe Kuyate agomba kugurwa ajya kwitiranwa na Cheko ya kapiteni wabo bamwitande Joseph Saki zandani ziravuga yuko mukuri gomba ngo kumutwara umwaka utaha. Siko bimeze bamaze kumvikana agomba kugihuza ni urwembe abakeba bagenda kitako bro umupira akawuproteja kugira ngo uzawujyane Joseph Saki